Birine көп, birine az бербейді, жалпырына отырып, ар біріңіздерге 3000 сомдан беріңіз беріңіздер. Алғашқы фамилияңыздар алфавиттің түрінде фамилияңыздар аталған болса келіп алып кетеді. Очередьмен алсаңыз екен, алфавит қандай? Алар енді фамилияңыздарды айтады, ешкір паспортыңыздарды көрсетсеңіздер далар. Болса да көптеген біздің биылғы жылғы немен ошаны тауып алып қойыңыздар тура. Bir kanal, aksadal var mı ya? Çakazı var, kızları var, balları, üylengenleri var, oruçanlar var, varlığı Allah'ın razılığı menen bana orucu ayıp büttü. Jana başka işleri büttü. Sizlerge çoğum rahmat. Bana Kuday'dın ulu günü de bu meşitin yanımızda turabız. Aylan ayında rahmat emek şu bergen zimemizlerdi. Rahmet ağılıp, kemgazılıkka, baldarışlar varlığı yumuşaşıp, üylerine var. Kızık çay içip oturdu. Allah razı olsun. Hiç kaçan zamanlık görmekle yaxşılıkın üstünde yürüdü. Kırgızstan'ın eli tınçılıkta yaşasın. Daima baktılı olsun. Komisyanın şeşimi her bir jarayanda şu 3000 so'mdan bölüneni çeştik. Oşonu dünyat көрүп атабыз. Bundan tышкары biz коомдук кайрымдуулук уюмдар, жетимдер үйү, карылар үйүнө аны комиссиянын немеси менен 30 миң, 40 миң, 50 миңден мына ушул жарандарды кетиргенден кийин эртеңден баштап ушул иш-чаралар жүргүзө баштайбыз. Андан тышкары bizde dini okuyucular var. Şunlardan içinden 880 tapılganın, andan çıkarı 8346 okuyucu var. Oşularga dağı her birine şu orada fikirten bölünüyor. Şu yardım algan adamları qanday şartта tandap aldыңыздар? Bizge şartlarında orup atkan, muhtaç, işleri işlebegen, büyük turmuş, şu nasar, o dokumentlerde biz birinci bizi kayırgan adamlar özü orup atkandığı turalı tasdiklanan dokumentti. Andan tışkары көп балалы жесір аялдар, инвалидтер документтерин тапшырат. Ошол документтердин негизинде анан кийин акчаны бөлүп беребиз.